megalayapost.news. Then why you are argue assaulting? Again and again. Again and again. Kinong yalam bat kid ka Green Tech Foundation mentagas ngi kilatur sundan syaka kedop sekretariat hanong ba shilong nakabentaban penpang kajing persya halor karajong sorkar bantai ya ketat umyam resort and spa hapung umyam bat kentup ya kedaulen nong lumpong deng nadu dang step kinong yalam ka Green Tech Foundation harengkat ki plakat kilatur syaka kedop sekretariat dakajing temu bandrung syapo henry namar kajing donno ki pulen kim syamlayo lat hakabala penong yaki banya yang nayaki dakabara plakat harut kasurong kumban penpang kini kesinjam balashim dak Green Tech Foundation namar kajing bompatiaw ke sorkar halor kajing dawa ban pendamno ya ke projek hakadeulen nong lumpung deng hapung umyam nakaliang chairman ke Green Tech Foundation uba H ban sudor nonglang ulaong bagajing yaki jongki kalong kabasyong nongrim namar kajing dawa jongki kalong beting tang yu lumpung deng kabade ke jaka kabahe lai pun riu akar ulaong ru bakum ketena tourism kadang don ki jaka banwan rai ki projek bat kim persya ya kata Henry kabaki yang ban persya kalong baniada bet ya kedeulen nong lumpung deng bat kilong ki bokloi ru ban syong patong halor kani ke nongrim susu ulaong ru balada ki pulit ki kamber set patong kumunong yalam ukloi bensyong sya tengan klemput hapatong halor kini kamat baniada ya lumpong deng. Please give him this to DC boy, please. Please give it to him. You won't give it to yourself. Then why you are argue assaulting? Again and again. Again and again. You want one. But no, not at his level to take the decision. Please, why you people again and again? Because man makita obviously where are you to go? Why beli man satu station? Sila ada nangin. Sila ada komisar sekretari tourism dan rembe hani ba katungi la persya ya kajingwan lam kata ka project kaban penjot di lumpong deng hutay ikram semyang bat span bor nang nur nang ni nang tai kram ya ta ka wei pat kalintiru deng ya ta kalinti ke bak bet ke bakoj ila pha lupa suar tu siti saka sorkar bagian pendam bat weng no ngim dawalut yu tau hundru ekar ni dawatang yu tau lai hundru ekar ubaki ai hampa lumpong deng island de hangni mentakas ngiru iklam khot iklam pensit pajba hiru banyami pajba wan ngin yami ngin yatur ngin yakendar kaget iklam pensit ino yonoru iwantang mengilangut kumni hangni baru nong yalam barang ba jongi chairman jongi ulong belak kloy ban sya tangan sya jingit na bentakan ke projek Yambi kalong kumni mo ngan bataya pi. Ni obstruct mano kumno mangi kani ka bos menta pi kiwan penyang huni la blok kan ni ki keno yangi. Baik mo lada ki yakran ya ka permission nyim dai shu badang yakran ban ngin dong pan permission. Ngilada pha jing tho ko mau ya pinadu menen kong. Ngilada bi kendu i ka badai ban kendu. Kajingwan nang ni menta kalong indefinite strike kajing sya tangan ka pamarwe junga bat kini kinong yalam ki pelawan ban senran lang yanga. Ni don yu pajba mata da kisau san hajar ni ong yu pajba syong kani kajing yakhi ejong ni bu ning kong yu oblay syakmat ling bagi jingduai bagi jingai ki jongi kajing yakhi ka bajai jai ka balong peaceful ni mong kinong kersan ki jongi bangin penmi ya ka huri hura ni ong menlong jai jai kumbang itip baro yu lompong dan ni pangnut ni snow kya du kata-kata bangin tu yu tai kamdon kano kajing yakhi ang ne kapan ong bentul marsnong ka bangin wara ban create law and order ya kata ban shining kong ngila kran ni ki pulit ang neru nyong ba le ka pa pile tap yangi ra hai ru lada pira hajil ru jing syak tangan kan sedang na patok kan mau lada kira yangi mentanang ni ban tap hapok patok ka jing syak tangan hunger strike indefinite hunger strike kan sedang mentakas ngihi na patok bat kumbang ong yapi kan ne ka jing yakhi ka jongi hinnomla ban penja laban pensengap menoro lada JIA ka state government ka ban shim dia ka jing ketle tamenta tangba kata ngi egi jing stadium government are ka tourism department kadang don sa arspa anru pong wakas kata ke jaka hantai umde yu shu bagi don chu ka jaka ngimong bangim sya egi ni ke project
Hendrai ngiong bayi udaw lenong lumpong dang uba piki media menin kila saki ngiwan ban ring dagi drone si pengi udan ha pedang jong kepung umyam kumno bilai ban pen kelamding tu kumno bilai pentik gendau tu kumno bilai drai ketika heavy machinery sang tu kumno bilai drai kata noise pollution nang tu kumangila dap tren menin ngipo yang tu kisim kia har nang tu katno ipangnut gitu geding kelai kelam nang tu tengi nyimong ba mentane lano la shine kunom noro ndrikat pangimpat yo until and unless the government give us in written that they have withdraw the project and contract, they have call off the contract in Lumpong Deng Island, we will not move. Meghalaya Post.news.